بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jarinya mga palanggungan sing kami kami Islam alhamdulillah miyawat nesa bin waktu na to kabiaksahan pagbabakbakan na to habiak sin zaman ini biak sin adlaw ini longta atau duman ini amunain programa sin kami iwan sin pindu aku ini isay kalim nading programa paay na tadabun harap niyo napakain pangasubusin Allah Ta'ala kato niyo katan na ini at tukatan lang tabi si mga pangadjian lima bayad to at tungod simbiya mga paghula-hula lang tatimugtub na sinamil lima bayaon in programa sin kita niyo tungod sin amin pangadjian paghula-hula at ini paglaki binilang si bahasa si mga tauriha sa buwangan tinia pag hambuok sin usog iban sin babae haaturan sara sin Allahu subhanahu wa ta'ala amin tiyayod tud na mo day nga panagnaan sampay in kahinapusan niya amunain pag ianulong niya hadana at tinia pag ini ulika at tawalong ta pag jaga pag ayupot haamuin bata-bata sampay nasabot dahil doon ng kahalan sin bata-bata bang sopa maindo maas niya at di mag-amo amin labi na marayaw in nagbubutas din sin naghahambuok na in hukuman sara sin Allah Ta'ala wala da napinda in kahalan sin bata-bata tungod pa amin doa maas niya mura kumanin napinda sadya in kahalan sin doa maas bihad to na amad tulong tain pangadjian dito timugtog na insyaAllah hapalikid to at ini out na sa programa na to bago ini paay na tadabon harap na napakain insyaAllah subhanahu wa ta'ala ibayta na mo da hasusungon insyaAllah subhanahu wa ta'ala na hari pa mga kami makatagna sinaming kabayan na mo long ta ipamahagi kato tanyo katan na waktu ini na tawakon ko na munain na ini pindu ako isay kalim nading amoy in long ta dimihil lapal kabtang isa kato tanyo katan palutapabdo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So alhamdulillah mga palangwasin kami mulia amuin yan kamuyaw ni maalok kamo muna tukbar natin pagsalang sukol pa Allah subhanahu wa ta'ala sinlaw tabiya mga dihilan na sab kita waktu sintuhan labula lamin amuin makapag-adopin kami iwan sing kamo masabihayaw nini supaya hadya lang tabiya mga maawon in pagpatumtum tiyum-tumihan tara sing kita niyo karena ini mga palangon hakam Islam kawajiban sin tiap-tiap ang katoring kato niyo in subay kita niyo lang tabiya nagbos sa atin na pagbibis sa hajadaran na mong palihalan sin akama karena ini katan supaya in kita niyo katan amoy in masi-masi in lang ta baya iwan sub himinang sindaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala hangkan napiyaw ni pagpatumtum sa wamnaon waktu katuan na magdaan in lang ta panghatita ang sa doon magdaan biarag bos bang mga pangatod mulahaw na isa pa pangatod ta Magtao long sin magtawa katuan tao na amuyad to na bang mayroon na pagpatumtum tiyum-tumi sin tiap-tiap ang katoring kato niyo na asal-asal dapat lang tabos mulahaw na katuan na lumay di natuod makita biadto hadto nga palanguna ka Islam na hangkan na ing kaguruhan natin niya di sila magpatilaol insyaAllah subhanahu wa ta'ala amoy in lang tahaw na sa tampat binaybayan in sila magpatumtum kato niyo katan supaya kita niyo lang tabi mga amoy in asal-asal makusog ka agama
Insyaallah subhanahu wa ta'ala magduruhon na ang pangkayunggong sarta lang ta dumagbusin pag-aaramaw ng kinwara sing kita niyo karna sinamon lang tadarang kita niyo kaya patumtuman na ini ni matarang kaway ta sin Allah subhanahu wa ta'ala wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin pagpatumtum kaw lang sin Allah subhanahu wa ta'ala mo naman ayat khitab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napaing kita niyo katan mga palangon nga Islam sa suko sin tagapag-iman patuhan rabbul alamin labi luwa amoy mga sila dong tatakapanghati tungod pag-agama na inyad to kaya wajiban tuod in suway sila magpatumtum ka na nang sinallahu ta'ala in pagpatumtum ini hikamumpa at ha mga pariman may tani magmumpaat na sambat ko kain na bang in pag-iman dalag busgyag gaha na at nakapatahan nito katuan kalanuan maiging gaha sa may ta na duat bidda saan in mano siya daran magdungog nasihat iban sinamon di magdurungog nasihat amo yan in amon sila daran nagdurungog nasihat insyaallah subhanahu wa ta'ala minsan parang taon waktu biadag bus magpakasiha siya amo biya mga laong ta magpakaig na siya dahil ha aturan pagtaat po Allah ta'ala at kala makarungog siya nasihat at tawakan patumtum na mga ulama na aun waktu makasayo siya magbalik katuan makapinda siya sininang niya makawing siya magtupa mong kuan biya mga dagdag mga sakayan sa bang siya biya nagbusong making pansipak na katimbangan niya ni sa pansipak sa mayta na magpakarong siya nasihat amo yan itong mga palang nagapis na arapon bangin kita di na magdungog di pagpamasa si mga kitab na katuyan na hanggang naong kaibanan asal-asal naglima waktu tabiayaon pag kita mo jumat-jumat ako mga katuan waktu 5 wak waktu 5 wak na at tinabukon na siya lang ta magsumok pa waktu sa 5 wak na man ha waktu na laway sindukay yadto amo pa ka in lang ta makamisan na ng kapito laway sindukay bang di na siya magpagkarungog nasihat patumtum dahil palihalan pangindo sin agama naon waktu sampai makamisanda ko muna lamang katahon so inahadyahay laya ang pasya sumambahayan na inkaruduhan niya mga palangon na agama Islam in akhir-akhir niya sampai mamutawan na siya rin ang pag-agaman niya na makabuga mga palangon na agama Islam bang sampai na minui nyutas dahil hawanwa dunya ini minui padala sin Allah ta'ala amo inlong tanaway na nakapin pag-iman halong sindaghal sintiap-tiap ang katao bang kita niyo laong tapay pahilon pag-agama sarta di umungog hamang nasihat laong ta sing kaguruhan amoy in atin niya magpatumtum katon niyo katan paliharan sin agama ini katan laong ta daakan ini sin Allah subhanahu wa ta'ala katon niyo katan supaya kita niyo muntol sa wayrong nakawayaan sin Allah ta'ala katon niyo katan maningkan suway kita niyo laong ta makatudyo pagkaamuhan insyaallah subhanahu wa ta'ala kalau amo ini biya mga daray-rayo sing kami ha lang taruman ini paliharan sin pagpaamo iban sin pag lang ta hijjatul bakatwan sin pag-ibadat insyaallah amo in biya diin makatudyo pagkaamuhan pagkabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala sabkar na in pag-ibadat bang ini ni di makaamo di makatudyo paaturan sara sin Allah ta'ala nasa tahad hapos at tawag kang daon mag-ibadat biya nagbos pasaw foul bang mga magpanayang katuan wayron mahasil ta mahampit pahala tinggal darat sin Allah subhanahu wa ta'ala so insyaallah ta'ala man yuti ding mga long ta pangadyan katukbal katon niyo haruman ini paliharan sin pagpaamo iwan sin pagpakugdan sin pag-iwan sin kita niyo hakabayaan sin Tuhan Rabbul Alamin katuan at iniya in biya na sinaki in mga pakaradyaan ng pag-agama ini biya na sinakita kain na magtao ibarat mga bungang kahoy magkutang bihanin na in mga yato katanda asal tawi at si manusia amoy in labi-labi na in manusia ang kanangyanan siya manusia pasalsin magkalupa siya magkalupa na in namin panglupa bang way magpatumtum na wayron na kasungan niya na sabi ito dahil nga mga sarayaw-rayaw bihan, biya itakato, amin supaya kita makasuda tumpukan si mga lugi, amin doon kita tumutug ha amin tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabr.
Sabab amo tini kasampurna long ta sinamoy kakahinang ta biya na sinagi in nalulupa makatumtum magbalik in naliligap long ta ini katindukanan niya magbalikin pakaradyaan mapatot niya tindukanan na pag-agama. Amo na katulong. Amo yan to. So long ta rin mga pangadjian ta kumaadya kita ayat ding halawn sin Quran na suratul Mulk. Insyaallah. Dua ayat paraman sin Allah Ta'ala tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Na amoy ito inamin ayat dahil haamoy ini pangadjian long ta mabaya tabi mga lilayon tiyo-tiyo dahil sa mga kakaus-kausan ta bisarahon yung pakaradyaan ini parman sin Allah Ta'ala amoy Tuhan Rabbul Alamin ini siya ini mampunyahi barakat dahil halaw man lima niya in barakat singkatan biyadihil mulk sabab siya tagda po sin kawasa sing gaus sikatan wayron ini takakaus dukaing asabed to in Allah Ta'ala manjari siya magbansag sin ini siya at tawalong ta bahasa amin biya mga makaanggaan manjari na Allah Ta'ala mag-abbo sabab siya rain mapatot in piya panjali niya way kapatot mag-abbo sabab way pag-abbo Iwan tumop ka na katulong. tumop ka na yung katantan sabab siya ini tagmilik singkatan. Siya in tagkawa sa singkatan, siya in tagbaya singkatantan. Uno-uno kabayaan niya. So uno-uno yung pakaradyaan inangun niya ito at iniya tumop hadya ka niya. Ganto biya. Biya na si mga sipat amin ini ang kadakarukalan niyang kibir. Sabab sipat sin Allah Ta'ala ding mga sipat niya al-kibriya. Amoy atin niya siya manjari siya magtakabul sabab na kanya yung katan biha ni kapag takabul niya ito ang paing kita na di kita tupon magtakabul sabab mayroon misan ini gausta ang sulagon mo biha ako ala kulli shay'in qadir in Allah Ta'ala qadirun ala kulli shay kakausan niya uno kabayaan niya ini hinangon madtubihan mayroon imposible ka na mayroon kanya katantan. Na amoy adto in long ta biyeta don hayaon sampai in ayat ikarwayaon alladhi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Na ini amo na dumakan halaw man sing kabuhi sin Muslim. Amin ayat biyeta in alladhi khalaqal mauta wal haya. Amoy nagpapanjari sin kamatay. Iyon haning kamatay ang pakabuhi. Mantuwiha. Siya bot siya talaga muna yung kamatay. Yung kamatay muna. Yung maksud doon ha, undeng ha kamatay biyuhi, pagbuhi ka niya, liyabluwakum. Tukasun na ka mo, hawak to sing kabuhi niyo. Sabab bang niya matay, biya din sabing katukas. Biha, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amuin, hasupaya makadawhat, inipon yaon sin sarew-rew amal. Ha, tungod sin tutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. So yung maksud doon, amuin dumauhat siya sin sarew-rew amal. Kung ano madauhat yan, tusubay siya lumabay, tutukasan din ha Allah subhanahu wa ta'ala. Na ini wisrahon mo isa tungod sinamin ko. May takpia una ini kamatay, pusat ito amin kabuhi. Supaya biya ini pagka sawasawan tabi siya. So riha ini mga palangon na kama-Islam, mga tubya dagbos, mga dungdungan in kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala sa matikatuan sabot dihay ni Allah subhanahu wa ta'ala nagpatumtum kato niyo kataan panghimati supaya nato maimangkan sin in kita niyo ini in kataan sin yari kato niyo iwan mismo in kita niyo sarta sin katan dirihilan in yang katan ning Allah subhanahu wa ta'ala dengan Allah subhanahu wa ta'ala katan sampai siya po sin Tuhan Rabbul Alamin alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Intuhan Rabbul Alamin siya intuhan amuin nagpapanjari sin kamatay iwan sin kabuhi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala supaya matandas kamo sin Tuhan Rabbul Alamin bang hisiureng kanyo in nagparayaw sin hinang. Amoy to atau bakal hisiureng kanyo in sarayaw-rayaw
in kakahidang tungod pag-ibadat po Allah subhanahu wa ta'ala. So diha ini mga palangon na kama Islam, sabot sin Allah ta'ala, in kamatay, ang pasyuruan sin kabuhi. In sa kaula-ula, in kita niyo mga palangon na kama Islam, in kaunan na to, hawala pa kita yung nabuhi, marit pabanwa dunya ini, asal kita niyo ano katuan, patay. Wayroon kabuhi na to, wayroon. Hangkan na yung manusia magtakabor. Sababin siya, hawala pa siya na karipadon niya ini, ikaw na niya sal siya uno. Patay. Hanggang Allah Ta'ala, yasuhun niya. Yasuhun niya bang sa manusia, iniipon si Allah Ta'ala. Kayfa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Maita pa kamulaw sin Allah Ta'ala, makapagkupur patuhan niyo Rabbul Alamin. Maita ka mo makasulang pa po Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay di ka mo magtaat pa Allah Ta'ala, sumurang ka mo kaniya. Wa kuntum amwata, may kanaw sin Allah Ta'ala, para haring ka mo yan, bakas sa kamuan ano. Patay sa kamo yan. Ingkawan niyo na kauna, patay ka mo. Wayron kabuhi niyo. Paahyakum naw sin Allah Ta'ala. Ampa kamu biyuhi sin Tuhan Rabbul Alamin. Hati ni Allah Ta'ala nagbuhi kato niyo. Puas sin amon lang ta, wayron pa kita niyo. Patayin kauna na to mga palakon na agama Islam. Hangka na siya bot sin Allah, alladhi khalaqal mauta wal hayata. Amo yan to. Sabing kauna na to, patay, ampa kinandihilan kabuhi sin Allah Ta'ala. Thumma yumitukum. Pag-uusyad to, ang pagkamapatayon na sabi Allah Ta'ala. Sa waktu kita niyo halom pasin pakandangan katon. Halom sintian sin ina sin kita niyo mga palangon na agama Islam. Kita na to. Hawakto nagburus in maas sa tukato. Doon kita halom sintian hinata. Halom sin panagnaan katuan, panagnaan kapapanjali kay mo sin Allah Ta'ala. Suway mabot 4 bulan, hanggatus kauhaan adlaw, hawaita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ang pagkahuyupan niya walihan. Ang patumagna ing kabuhi mo. Hati niya, ing kaunan mo, sin wayron pagkamyabot 4 bulan, halom sintian sin inata, patay kita. Amo ito yung sin Allah Ta'ala. Ang pagkaw, huyupan na sin Allah Ta'ala ruh, niya walihan. Dahil haamun niya walihan, papanjali sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagkaw nabuhi. Naman dyan sampay lang tapyag anak na kau mga palangon na agama Islam. Biyugsak bang kita pasikahan, doon man kita nabuhi na sa malam sindon niya, inakhir niya katuan, inakhir niya, aw na isang ajalta, dumatong na isang ikamatay. Matay na isang kita. Fahyakum. Thumma yumitukum. Pag-ubos ng sanatala, patayon na isang damo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ingkamatay ta, puas had to, puas ingkabuhi ta, dihadun niya, amunain, patayon na kita sin Allah ta'ala, muwi na sa kita padarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na pagwit at hadarat sin Allah Ta'ala tumtumuntan mga palangon na agama Islam, bukon niya dubat lang way na bisarahon. Way na bisarahon. Malago parkala, puasin ka matay. Puasin ka matay. Sa mayta, doon na tumag na impagtan niya kay mo subhanallah. Tumag na hapakuburan sampay madtupa adlaw akhirat. Amo ini suway na totali mga palangon Islam. So biyayta sin Allah Ta'ala ini, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. In sa kaula-ula, ipatali ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala. In kabuhi tariha dunya ini, partandasan sin Tuhan Rabbul Alamin. Partandasan, panisting sin Allah ta'ala kato niyo kataan. Bang biadiin kita niyo dima sin amanat, sin pardaakan sin Tuhan Rabbul Alamin. Bang muriya, biadin bahain pagdamo. Bang kau himinang, biarin ba yung paghinang mo? Piyara yung murawaha at wasya puti mo hadya katuan. Sa meta, in kabayaan sin Allah Ta'ala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Matandas ka mo sin Allah Ta'ala, bang hisyureng kanyo in nagpararaw, in nagpaamo, nagpabuntul sin pag-ibadat patuhan Rabbul Alamin. Suriha ini mga palangon na agama Islam, mga takitaon, in biyayta sin Allah Ta'ala ahsan katuan. Ahsan. Hangga daw si Muhammad bin Ajlan, walam yakul aktsaru amala. Wala in Allah subhanahu wa ta'ala imian, hasupaya kamu matandas bangisuren kanyo in nagpataod sin amal ibadat. Sa taud-taud amal. Atau sa taud-taud amal. Bangisuren kanyo sa taud-taud na amal. Sa inbeta sin Allah ta'ala ahsanu amala. Bangisuren sa rayaw-rayaw na ibadat. Dain kanyo di halaw man sin dunya ini. Sa bisan nakatuan mataod, bang isang paso yung kakahinang. Bang na bisan mataod, bang paso yung kakahinang. Wayron da kapusan niya. Magpataod na ko sintahadjod mo, sinibadat mo, sa bang wala na kaamo. Wala siya, bukon siya ahsan. Ang bulit doon kawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Nalami na isang marayo, bang mataod pa, bang nakaamo pa. Kamu. Subhanallah. Amo yan itong mga panahon Islam. So, inshallah subhanahu wa ta'ala, ipa-kuan mo katuan dyan, kinamuin lang ta diha ini, pagsawsawahan na mo, ipagtamo din ahsan no amal, inshallah subhanahu wa ta'ala. Na inyad to katantan mo na muna, biya lang ta, makapagluloy kita makaradyaan biya, nasabot mo na rin dito hato, nakaunain, kamatay, pag-uusyan to, ang panay sa kabuhi, ang panay sa patayon, ang panay sa buhiyon. Sa babi ni makarwara. Amat natas natayin, wa ahyay tanas natayin. Makarwara kamo yan, ini matay, iban makarwara kamo mabuhi. Na mo yan to. So in hawak to sing kita, amin kabuhi tariha dunya ini, amo na ini halawang panandas kita. Halawang panandas. Ini kabuhi hikarwa, amo na in kabuhi kakal, hadlaw akhirat. Hadlaw akhirat na. So ini kamatay panagnaan bihan, kamatay halawang pas kita siyan tiyan hinata. Asal kita patay bihan. Dahil panagnaan, paula pa kita nakasud palam sini ni pakandangan hinata, patay ra kita siya. Patay pa. Bihan. Na pag-uusap to, ang paisap kita mapatay na isa magbalik. Na sa mabed to, pagkain siyukat doon ay ni sinallahu ta'ala, amunin ahsanu amala, sa rew-rew amal, atawa aswab, ahsanu amala, aw aswabu amala. Sa rew-rew, iba namin hinang kimukugdan, ini tu katantan na subay inamin ini amanat sambatan mo kain ito sinallahu ta'ala rika to subay na to hitunay paamuhon madto supaya madawat na to inamin karayawan ito hangkan na sa inibang kita umalop na pa Allah ta'ala sumambahayang muna hari pa kita makatagna sin ini suratul Fatiha ini hibay ta pa Allah subhanahu wa ta'ala kabayaan takawaun. Amin inibay tanta, ya Allah, yarin ako timindo, gumalok kayo mo sumambahayang. In sambahayang ko ini, inna salati, wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati, lillahi rabbil alamin. Kita kau yan. Kabuhi kamatay. Ini yun hando-no. Kabuhi muna, ubos, ang pagkamatay. Inamin beta di panagnaan, kamatay, ubos kabuhi. Ang pagkabuhi. Pasal doon na kau hakabuhi mo, imalop pa Allah Ta'ala na maita na kau. In kabuhi ko na, ya Allah, mindihin mo ka ako hawak tubihaw nini. In kabuhi ko ini, iwan sing kamatay ko, bang mabot na ini ajal ko, kamatay ko, na hinangon ko ini karena mo kataan. Kunin maksud niya rito hato. In maksud niya, subay siya ikhlas pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati niya, biyugso mo na pa Allah Subhanahu wa Ta'ala yung kataan sinamal mo, karena dauton mo ron na supaya mo makawa ipagyanon sin Allah Ta'ala ahsanu amala. Ahsanu amala. Na manjari ini bihita sambil sin Rasul sallallahu alaihi wasallam impagyanon ihsan. Impagyanon ihsan hambuk hadis long ta mahaba ito aun sa amin long niya ini amuin maratib sinamin Islam. Amun hadis Jibril. Hadis Jibril alaihi salatu wassalam. Amin tiag na anin Islam, ubos iman, ubos ihsan. Na maun kita pa ihsan, beta sin Rasul in ihsan lang ni anta abudallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yara. So inamin mukarna mo bangkaw himinang nasindakan sin Allah subhanahu wa ta'ala suwayri makabutas in pangannal maon amin bangkaw ini maganggaw ta na kaniya amin magtagipon ka pa Allah ta'ala biya mo siya singki kita at ini biya mga bangkaw mga hauno na naghinang biha ini kaw biyayaran maghinang na inamin magbayad kay mo pakitaon mo sinamin amal hinang mo kimukugdan pa aming kabayaan niya kakuyakan niya ama to but muna bang kaw maghinang bukod sana kayo magbaya sinamin hinangon mo inamin magbayad kay mo motinlong na ininhay ninangon mo ininanguhe niya dyan i-instrakan ko siya biyawaitan ka wasal bangunin hinangon mo di ka manjari magpalabihay hinang mo ito di sa manjari dumagdag sa hitindog mo atawa pajatuhon mo yung hinang ito doon ang kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala di ito manjari lang ta amin mapindain ini aturan dito hato dahil ha amin kabayaan mo kanapsuan mo sabi mo na muna ini kawasa ito ha Allah subhanahu wa ta'ala na doon ha ka'annaka tara pa in lam takun tara paglang nire mo siya kakitaan ang pamatan din na ito kakitaan Allah ta'ala di halaman sebenarnya in mukarna mo pa innahu yara in mukarna mo in ikaw kikita niya
Kikita kau sintuhan mo Rabbul Alamin. Pag kau rin makakita ka niya, ini kau kikita niya. Sebab in Allah Ta'ala kawasa. Kaingatan niya ini hinang sinipon niya katanta. Amo pa kalong ta amin limalahil kakitaan sin pagkahimano siya. Misan in wayron limalahil kaingatan na siya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na amo yatuin biya mga deng mga ini pag-ianon doon ahsanu amala. Sareo-reo amal. So nasabot mo yung katuan ni Nabi sallallahu alaihi wasallam lang ta explain niya ka yung pagtakon ihsan. Uning pagtakon ihsan. Sabab na in topic tari hay ni katuan in mawlo tari kimawa kita hamon ayat shahid na dia mo ahsanu amala. Ahsanu amala. Atin niya in Allah Ta'ala in partanda sa narikato niyo sarta kitaon niya lilingon niya pandangon niya kato niyo di halom sin dunya ini hawak to kaya nabuhi di halom sin dunya hisyoring kato no in nagparayaw sin kakahinang hadi na pag-ibarat patuhan Rabbul Alamin amo yadto so ini ni nga mga ihsan amo yung pagtakon ihsan so in Nabi sallallahu na mayta beta siguro kalasahan kain at hawak to si asubo sin Jibril alayhi salam bang uning pagtakon akhbir ni anil ihsan baita ikuna ako ya Muhammad bang uning pagtakon ihsan ang pagparayaw ini lalu si Nabi sallallahu alaihi wasallam anta budallaha ka'annaka tara fa idlam takun tarahu fa innahu yara in subay ka magtag-ipon patuhan mo Rabbul Alamin in sa kaura-ura kikita mo yung Tuhan mo Rabbul Alamin hari mo na siya kakitaan na imam ka na iban butangan hapangatayan mo hapanganal mo sinin ikaw kikita kau sin Tuhan mo Rabbul Alamin waktu kau himinang sinibadat wa huwa yaraka hinatakom kikita kau sin Tuhan mo Rabbul Alamin waktu kau timindog magsambah yan Allah Subhanahu wa Ta'ala kataan sinihinang mo yan kakitaan ko sin Tuhan mo Rabbul Alamin piyapayuhan kau sin Allah amin nagdaak kay mo himinang sinibadat dimir kita misal katuan dahil di hadon niya ini mga palangon na ramay sa masupaya agbus mga atin niya kakuanan ta kapahaman ta marayaw in kita di hadon niya upamakon naghinang kita supama on hinang mo hamok company katuan us iyan kau sin boss mulong na in ikaw lang na hired ta ko lang na riha company ini in hinang mo di ikaw halom sin bilik-bilik ini siyo kuan ko amok bilik ka to ni man lamisahan mo iwan air condition bias na mo lang di studio tayo ni di lang na hinang mo ini amoy ining gadji mo sa ipahati ko kay mo ya kaw naghihinang law sin employer ka to namon boss niya in hinang mo lang na biyahe ini tumagna ka horisag biyahe ini palisag biyahe ini sa ini sabihin type sin hinang mo type sin hinang mo na ingata mabaya ko ipatumtum kay mo long sin boss niya minsan wala di inbaran ko jimajaga kay mo in bilik-bilik in bibutangan ko CCTV katuan bibutangan ko CCTV long na bilik-bilik mo ini minsan wala din di imbaran ko jimajaga kay mo na mo monitor takaw kikita takaw minsan ako yan to Hawaii ko aon didto na monitor takaw kikita takaw para sa CCTV yan bibutang urong kay mo on big screen Hawaii na mo amo pagka long tain ako minsan in anak asawa ko nakajajagara kay mo iban aon taon sa biyasahin ko nagmonitor ka niyo katan kignot ko hiwal niyo halom sin office ini kikita ka mo katan so amo yan ipatumtum ko kay mo suway mo yadto imangkan atawakan natin niya kahagaron sinin ikaw kikita takaw na ikaw na magpareho ko sinanang mo atawari ang painggadji mo iwan sin katutog sin hinang muri depende hakakahinang mo banging kakahinang mo marayaw bang iagad mo aturan kabayaan ko paghinang mo arakala sampay lumaas di na kako arahapon bang kumangi ing kakahinang mo ang pabukon ako suy-suyan sa kikita takaw manjali takaw paikon saroon doon bang in kahinang mo kun na marayaw na inikaw bilang laungta naghihinang ampa magkaunang gawaton sinhinang niyaon gaitan ko sin boss mo yeto nung nakikita takaw ta CCTV room ini mahinang mo bahain magkarupangan halom sinamon bilik-bilik naghihinangan mo yaon sin kaingatan mo kikita kau sin tagdapo atawa ka sin boss mo di kau magpauno di kau magdupang-dupang halom sa paghinangan mo minsan pa kau kaya karo sana lang mo yung karo mo di kau makasaday sa pabmayta magpakita kau habos mo sinin ikaw himihinang kau sinhinang mo amoy ito mga palangon na agama Islam na biyadim na yung Tuhan Rabbul Alamin ang mubaitaan ko sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kikita takaw la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama wa katapok po Allah Subhanahu wa Ta'ala
Uno-uno na hagindu pa iwan hatasin langit. Kaya kita katakan sin Allah, kaya papayuhan sin Allah Ta'ala kataan. Labi ng CCTV. Labi ng CCTV ato. Labi ng CCTV manjari makatugpay nagjajaka kayo mo. Atawa naggangi man CCTV katuan, di ko kakitaan. Sa minsan pabiyayad to, di ka magtalil mo kumangi na sa yaon. Di. Hawak to, hindi siya, o ni malog kayo mo, inari mo nakikita sa ano ko si boss ko. So sa dalam mo tuon, ingkaro mo. Ako minsan imihi, inakaw mihi. Katuan na, unad dyan ko nag-aadop. Sa may mabuka ka, nakala, kakitaan ka, natug ka, at himinan ka simpar ka, di kabayan sin boss mo, paiwan ko rin. Amo yan to. Sin Allah subhanahu wa ta'ala, betang ina si Nabi sallallahu alaihi wasallam. At inihsan, so ay mo imang kanunin Tuhan Rabbul Alamin, jajaghan niya ka, waktu kau himinang sinibadat patong Rabbul Alamin. Na may takaw rin magparayaw, mga palangon na may isam sinibadat mo, sindoon nakabase, long sinbasa. Beson sin Allah Ta'ala in pahala, in dayaw, in lingkat sin tungbas niya, doon halingkat sin kakahinang. Bangki mangi, na may nga sin Allah Ta'ala magpatog sin tungbas katuan na, kahinang mo mangi. Amoyad itong mga palawan na aramay isam. Hanggang nabeta katuan, Hifudail ibn Iyad. Hawak to siya aso bang unin pagtaron ahsanu amala. Uno daw nin ahsanu amala. Hifudail ibn Iyad amok sa rin mga salafos salih jaman na kauna. Bariman siya sarta mapaham haakama. Naaso mo siya tungkol sinayat ini katuan law na unin pagtaron diha ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Law Hifudail ibn Iyad in ahsanu amala law na ay akhlasuhu wa aswabuhu. In hati niya lang na akhlasuhu wa aswabuhu. Hati niya inamun ayat ini, amun ahsan, nagdarasin dua makna. So ay natatapilin dua ini. Amuk din ha ini, lang tamaig, di mabunaling pagtaon ahsan wa amala. Lang Hifudail, suway in kakahinang mo muna akhlasuhu. Amun labi in ka ikhlas patuhan Rabbul Alamin, sing kakahinang mo. Hikaru walong na aswab. Aswabu. Hati na amun labi, nakaamu. Sampai beta niya katuan, law niya, innal amala, idha kana khalisan, walam yakun sawaban, lam yukbal. In amal ibadat law na, bang ingkaunan niya law na ikhlas, patuhan Rabbul Alamin, hanggang kahimin ang sanibadat. Sa wala nakaamu aturan, di datay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aw idza kana sawaban walam yakun khalisan lam yuqbal. Atau kanina opposite niya, sabi lawan niya. Minsan pa in amal mo yan nakaamuha atuman, ampa isab wayrun ka ikhlas po Allah subhanahu wa ta'ala di day sabtay maun. Hatta yakuna sawaban khalisan. Hingga suwayin kaunan sin ibadat mo natatapil harwa ini. Yaunin dua ini, syarat ini. Hikatay masin ibadat, suway yaun in ka ikhlas, iban sin nakaamu hakabayaan sin Allah Ta'ala. Ang panepeta rangkatu katuan. Inarin niya, al-khalis ma kana lillahi azza wa jal. In pagtaron law na mukhlis patuhan Rabbul Alamin. Amun taka-ikhlas po Allah Ta'ala bang sa nagibadat, ma kana lillahi azza wa jal. Uno-uno na in kaaunan sin ibadat niya bangkar na sin Tuhan Rabbul Alamin, amun pagtaron mukhlis. Was-sawab, arapon lang na in pagtaron na kaamu, ma kana ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Uno-uno na ingkaunan sin ibadat mo bang nakaamu doon ha sunna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amo tin pagtaron hatin niya sawab atawakan nakaamu. Bang indua ini wala doon ha ibadat ta mga palawon na agama Islam, di mo makawa imbeta sin Allah Ta'ala liyabluwakum ahsanu amala. Amo indang sin Allah Ta'ala in kitaon niya kanyo bang isyuring kanyo in labi in dayaw sin kakahinang pagibadat kabalikan namo in sarayori aw ibadat. Law Hifudail ibn Iyad amuna in labi in ka ikhlas sin ibadat pa Allah iwan labi na kaamu hasun na sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amo ito katuan imbetahi Hifudail ibn Iyad. Alhamdulillah, ineto kaya baita mo. Amo na sa ning pagyanon si mga sila maghimumungan lang niya in surut qabul ibadah. Surut qabul al-amal. At niya syarat sin hikatayma sin Allah Ta'ala sin mga amal sin ini ipon niya amin subay siya tumaytay dito harwa parkada. Amin subay siya ikhlas pa Allah Ta'ala sarta kimukog dan doon ha amoy in syarat sin Tuhan Rabbul Alamin iban doon ha amoy in ini
lang takakahinang sin pamu na to Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Na bang siya nakapuklas day doon nakagawa, misan dawi din in taon sinamal di dato ini mabistabihan sabab na di adto tay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amad din pagyanon doon. So dahil ha mga ini sipat si mga tao muhsinin pagyanon. Amo na in maghihinang basin amin ini amin di madaot sin ini asan o amala pagyanon takain na ito. Ting hayat sin Allah subhanahu wa ta'ala alladina yunfiquna bis sarra'i wad dharra wal qadimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Usin kahinapusan sinayat wallahu yuhibbul muhsinin. Subhanallah. May kakasiyan sin Allah ta'ala nagdarasin sipat na sabot ha ayat ini. Sabab amo na yung mga sila yunfiquna bis sarra'i wad dharra. In sila di mapindain kahalan nila tungod paamuin pag napaka nila. Sin amoy indirihilan kanila sin Allah ta'ala rin ang mga rijiki. Sibo da mataod matiyo. Sibo da haka isigpitan iban hakahayan. Sibo da hauno no pakaradyaan katan. Mahinang nila katan ibadat sa Allah ta'ala. Mahinang nila ahsanu amala. Katoy kuno. Halawang kasigpitan ahsanu amala. Halawang ka ini susahan ahsanu amala. Halawang ka amin kakuyaran bihan, amin balabi-labihan, mahinang da ahsanu amala. Amo na yung mga tao bang siya nakalabi-labi magsukor pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta magsabar pa. Di mamarahi magsukor sadya, magsabar pa. Unang pagsabaran nila bang balabi-labihan in alta. Pagsabaran nila in alta na kabin doon kanila nakakapin, di nila ipaggasto madtupahiyaran sin Allah ta'ala. Kita ka yan. Correct. So magsukor sila sinyon sila dilan sin Allah ta'ala rijiki, magsabar pa sila. Sa pagsabaran nila, amon kawaya sinapso nila, amuin makatudyo mo doon pamasya. Sandalan nila. Sandalan nila ito. So nakapagsabar pa sila, nakapagsupport pa. Nadamik yan. Bang isa way roon kulang kabus, magsabar sila pa Allah ta'ala. Sarta hipagsukor nila pa Allah ta'ala, in kakulang kabus nila. Allahu Akbar. Sabab dengan kakulang kabus ito, mahinang para sa babang, di sila makahinang dosa. Subhanallah. Nakita ko yun. May imang kanila doon ka to. Nawiyad to, amod din namin kanila. Amon din ang mga sipat, ini sa lagbulong ta, sin mga muhsinin pag yan. Sarta buko na daroon, wal qadimin al ghayz. Amo na yung mga tao masandal, sindukal nila. Di amuin mag-uno yan. Di dulan nila yung dukal nila. At agpangan nila tuudbihan, di nila paagaron nila min kabay. Para kakausan nila hinamon nito. Kakausan nila hinamon, bang nila turun. Sa sumakawa, pupuon nila yung ginawaran nila. Wal qadimin al ghayz. Sarta, bukon hadyaron na yan. Inamin hinang nila. Tao na kahinang dosa kanila, maapon nila pa. Mashallah. Maapon nila pa. Ha? Al-qadimin al-ghayz wala afina ninnas. Nabiyayta doon na ini sinallahu ta'ala. Nagdarasin si patini, innallaha yuhibbul muhsinin. Ang pamahunit tuan pagdaoton, iwan paglawahon, biya din ini kakasi kayo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mabugat siya, perkala. Narengha mga ini, biyayta sinallahu ta'ala ron na ini, madawhat mo yung kasi sinallahu ta'ala, ada nga mga amin sipat na sabot at jayaw. But beta doon haon ha suratul Baqarah in pagyanun muttaqun amin di magkalipas yung panganal harap pa Allah subhanahu wa ta'ala halawang sadya panumtum patuhan Rabbul Alamin amin ini sila na amin magnanapakasin alta diin ning kerhil kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala mimma razaqnahum yunfiqun diin na dya mataod matiyo alhamdulillah. Kaya di na jaga tuan pasarang-sarangon nila na dyan. Bang siya tiyo-tiyo, kumugdan na, makaamura. Correct. So, ini, kumamba, ano ba ini? Ini, sumarang na. Bihan. Matao di sa, naamura. Biya ba, upama kung magtakori ka tuan, ha? Na mamamay na po, muna to. Tugutan. Biyan to ka. Bihan din amin sipat beta doon hainisin, ini, Allah subhanahu wa ta'ala, amin mahunit magtadawhat si mga tao amin hindi makasandal si mga parkala ini. Hangkan na isang sila kalasan sila mga nakato. Nangkan na isang beta kato dito kain na liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tutukasan to ini sin Allah subhanahu wa ta'ala. Isim makasandal dumazin ini makadawhat siya sin ahsanu amala. Yan, na isim makadawhat amunin mga muhsinin. Subhanallah.
Sifat nila duka insan, nga nantod sila muhsinin. Muhsinin tuod. Nga. Apang ato, mga tagkitaon di ayat ini, atin amo to ni maksud sing kabuhita. Amo na to. Maksud sing kabuhita. Liab do akum ayo kum ahsanu amala. Amo yan to. Ang pabang mo kitaon ni muhsinin ini, labi sa ini indakajat nila rin amin mu'minin. Mataas ang darajat nila. Sabi sila na muli katas 2 level, ika-level ka-third level na. Subhanallah. Pinakamataas. In muhsinin. Sebab Islam, Iman, Ihsan. At in ihsan, ang nagsifat sin ihsan, tawag nila muhsin. Muhsin. Muhsin sila. Ah. Subhanallah. Ang kalasan sila sin Allah Ta'ala. amo na to. Amo yan to. Nabi. So, alhamdulillah, mga pala ko na kami Islam, amo yan to, lawang tabi ang mga atin niya, mga sarapat, amuin, mag-member kita katon din ito na muhsinin. Amo na to rin. So, mayta, nakikita na rin niya, ayat, patawad na mayta. Ang taon. Patawad na mayta, ayat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sin kalasan niya, mga muhsinin. Hamuk ayat sin Allah Ta'ala, wa ahsinu, Inna Allah yuhibbul muhsinin. Nang daakin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang patay ko biyataan sin Allah Ta'ala, naman kamawayat to. Uno sabihin mo, makamuling Allah Ta'ala. So, indakan sin Allah, wahsinu, pagparayaw ka mo. Pagparayaw ka mo sin kakahinang niyo tungkol pag-ibadat po Allah Subhanahu wa Ta'ala. Upiksaan niyo marayaw, parayawan niyo, paamuhan niyo, lauhi po dahil ibinayad hawait anot kaina, pagpa-ikhlas ka mo, iwan paamuhan niya sunna si Nabi sallallahu alaihi wasallam kakahinang niyo tungkol pag-ibadat, Inna Allah yuhibbul muhsinin. Karena intuhan Rabbul Alamin makasih malasah ang mga tao nagparayaw sa kakahinang. Amo yan to. So di hayat sabot mo ni kay nakatuan natin ya. Di hayat nagmana sabi ni ihsan intaw mo natin ya mga tao marayaw in pangaddatan. Husnul khuluq. Marayaw pangaddatan. Sa papabila intaw bias sabot mo kain na. Maingat mangampun, maingat maghatin na magdil ka maapi pagkahinamano siya. Adat marayaw yan. Kan hilo sinakama Islam. Demikian ang mga sila mapupo nila, inastol nila, indugal nila waktu sila dugalan. Sa rayo pangadatan pang Hindu si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iba sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. So meaning ni nihay ni mga pulaw na bang na-apply mo ni ihsan, dumayaw in kakahinang mo dahil hapiil pa lang ay pangadatan mo sampai pag-ibadat mo na kaamo kata na kawayan sin Allah Ta'ala. Amo yan. Na bukod sa jahabihat tulong ta tungod sin kuan sampai pa amin pinakamanahot na hinang. Suway rayad to amin mutaba asin kita bihan pa amin hinang to. Suway rayad to urulun ta. Batay nga mga siyabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis niya. Dan dihin hatungod sin pagsumbay. Nakita ko? Pagsumbay. Pagsumbay ang mga mga pagsumbay mga ini hayop. Biyata si Rasul sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah katabal ihsan ala kulli shay. In pagyanon ihsan, atin niya, kaya rukot nan sin Allah Ta'ala, kaya sulat na, hakatan ununo. So, bang biya kawayanon katan ununo, suway, maurol mo yun namin katan, inikignot kaywal mo yun, may nang siya ihsan katan. Iwan namin madaot mo rin dito, makawa mo yun, asa no amala. Pagyanon na rin dito. Paida kataltum paasinul qitla. Apabila kamu mamatay, parayaon niyo yung pagpatay. Suway niyo parayaon bihan. Wa ida dabahtum paasinu ad-dibha. Bang kamu manumbay, parayawan niyo yung pagsumbay no. Wal yuhidda ahadukum syaprata. Suway mo pahaitun tuod inamin ni panunumbay mo. Pahaitun tuod. Bihan. Ubos lang niya wal yarah gabihatahu supaya di makananam sin masakit inamin sumbayon mo. Atin ihsan ito ka. Ihsan ito hapag sumbay ito subay ra kaukuan. Atin yung mga ini subay ra tuod ingaton. Correct. Ang pabe maluhay siya maguno. Ini mag-ingat sinyaon. Yung pagsumbay nabi si mga kamaasan masabot tabihan. Iniyon naman di marukot sampai pa adlaw bihaon, adlaw waktu bihaon long ta, adlaw jaman bihaon. Nasubay sa mga guro ang pabaga maingat mong sumbay. Nampay na akamat Islam bukong mo. Suway katan. Suway katan. Minsan yung kaibanan yun, babae, magsumbay. Ang pamanuhay na katan manuhay na magsumbay. Ha? Inka ko na nadya paamuhon, pakusanon. Ano mga magsumbay yan, bukon yan lang ta, ingkatan sin liog yaon, inihululun mo na hadya maon. Yung pagsumbay, suway siya, maripa amin pagyanon nahar. In nahar, amin yariha, ini, akuan sinaming gungungan ini, pataas. Aun sa namin biyak, buko-buko, ini haliog mo yun. Kasi makaliw siya pataas. Suway siya makaliw pataas. Napagawas ito, paghuya sinyaon, paagaron mo magtoy maripa ugat hakit, sin liog, ubos ugat maripahan sipa.
Sarta so isog ingatan mo katuan in mga susumbayon. Naamo na. Aw ni mga susumbayon natin niya di siya mapatay siya namang Adi susumbayon. mapatay subayon. Amon zaka. Suway sa Aw ba? namon nahar ka. Amon tuksokon suway suway tuksokon. tuksokon. Ah. Amo yan to. Ina mo babi ni katuan. Hambok pangadyan yan nakula diha. diha. Ina mo tungod sila ni. Iwan suway itong kaingatan si Suway Jagat kaya Muslim. Ba't mahunit to rin mga bihara? So namang ka mga itong mga kauman at tawahan mga lang tahula pag-uwas mayroon imam dito maingat magsumbay. Na bangambok. Nakasigpitan ka katuan. Oh, saan no ha? Ingat na nang pwede ba itong sumbayhain? Amo yan. So, long ta, dahil nga pangadyan na to ito, tungod pa amin parkala, supaya madawat na to, amoyin asa no amala, na urul-urulun na to bihan, amoyin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Haununo na aturan, halawang sing kabuhi na to ini, amin pakugdanon na to, madtupa amoyin ini karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta doon ha amin timatay-tay hakakahinang piyatar ng simpamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amad to mga katawtay manguran. Na insyaallah ta'ala mga jaman ini atawa waktu ruka insyaallah atungod sin programa sing kita niyo susungon atin niya tumagna kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala ibayta na mo dayad to ang maabot na in waktu sina mo in pagtagna na to insyaallah atin niya sa kira-kira ini ahad balik Insyaallah. Hati niya inyan lang ta atin niya duka yung episode na isa belong simbasa ang galis Bisaraw ta riya bisaraw ta okay, inshallah. at tungod so inamin bisara ta riya on biya na hinang hadya siya riya kuan Pekot lang Pekot lang sinamin Fast by the ang yan to insyaallah subhanahu wa ta'ala na murah-murahan amin masikamo biya mga ini di majaka sin pakaradyaan na to ini na in kami makatanto kami duayron lukpas sinamin pagjakan niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala sabab uno imbiyay ta di alam sing kitab amurayad to in amon hibayta na mo isa bihad to na bukon sa jahambok kitab long time pagkikitaan na mo amin papagbatok-batokon na mo magkakad siya katantan inya to insyaallah ta'ala murah-murahan pe pagbarakat kato tanyo sin Allah ta'ala in waktu na to ini amoy in ika pagbansag na to dito kaadlaw ganakana sabab dito dulan na kita sin Allah ta'ala magbansag hawak to bang na to madawhat na inamin asa no aman so dito nito magbansag insyaallah subhanahu wa ta'ala amad so sabab muna dahil nga mga ipon sin Allah ta'ala amoy in baran inilang ta jat sin Allah ta'ala in magpatindog ka ipon niya hipakila niya hakabatauran na to biya insiya niya muna nilang ni sa reyo amal na hinabuta ini laun singgumi so ano akhir katuan menjadi magbansag so riha ini pagkadiha doon niya na ayaw kita magbansag sa malaraki sa binahsan o amala insyaallah nakadakon abay ito mga panahon na kami Islam alhamdulillah maudo lang takyatok basing kami padaharan sila mo yung pagpaamo sin ibarat sing kita niyo kabalikan na mo mga panahon na kami Islam imbita si mga ulama di hayat ini natin na bukon daw na Allah ta magliling sin tao sin ibadat ta bukon sa amuin magdiling ng Allah ta'ala hamon labi indayaw sin ibadat ta mga panahon na kami Islam amuyan din ng unta na kabalikan na mo labi sa barayaw na tuod bang mataod pa ang pakimugdan pa nakaamo pa amuyan to sa bang hari mo na mapataod bang mayan nakaamo mayan nakaamo katwa na quality sin amal quality bukon bukon quantity quality sin amal bukon quantity amo di pagbayson sin Allah subhanahu wa ta'ala sab nagpataod ka tuan sin wayron da na wayron na kita ba ari pa long tagay magpamaid mga palawan na Islam upamakon biya sin mga magbasketball ka tuan dihilan ko sa pamasin refilo na free throws ka tuan atin man jari kaw dihilan ko long na makahampu ka si mute long na beto kagi na nanjari free throws yan to na timilo ko sin bola palam sin ring minsan pa kau nakapila timilo bang di makashoot palam sin ring di ra mabista puntos kay way ra puntos makawang way score ka to na bento sa minsan kau nakaminsan timilo bang nakashoot palam sin ring yaon yadto in di lang ko point may kagi atin amo yadto inupamahan niya mga palanggon na kami Islam nakamataod kau timilo sin bola mo di ra makashoot palam sin ring way na points beto kagi sa makaminsan makarwa ang panakashoot aw magtipuntos mo biadahan to labi ng hayat din mag-ibadat po Allah Ta'ala bangin tiap ruko iban sujud mo nakaamo kawayan sila Allah Ta'ala amoy din takapahala arapon minsan kau nagpataod
So pa mabi ang mga 4 rakaat hinang mo kapatan rakaat kanuan daw mo magpatawad ako sin rakaat sin zuhur ko ini mawala na ka amoy ron na dumapan naman mga Islam amoy yan to hinangunta iban atin ya imbita si Nabi sallallahu alaihi wasallam hinakusan minsan patiyo-tiyo mga palawon hakam Islam paamo hadja salta amon danundaran mo hinang constant regular mo sibasa ang galis inna binamaita ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla in lawi kawayaan ibadat amal patuhan Rabbul Alamin labi kabayaan sin Allah Ta'ala ibadat mahinang sin ipon niya adwa mo amu intaran niya hihinang tututukan niya buko namun bang kabayaan niya hadja pa niya hinangon minsan pa sunat mo daw niligatuan ha sunat ha hanggang na bang himinang sin sunat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam no mabukon pardo ang parkala among mag sideline ka ibadat sa pamalong muna aun kaya kawa mo amok na yung sunat sin Nabi. So ay mo tutukan yan to. So pama, kabiyaksahan mo magwitir ka dum-dum. Ang atuan Long mo, wala ko to tinggalan pagwitir ini. Na ay mo to diyan tinggal, ibang mo kakawasan, hira na to diyan. Inga na. Tutukayan. Tutukain na mo hinang mo yung kagi. Tutuhi hinanga, inamun lang tapagwitir mo yan. Sa minsan yan lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mati niya, tiyo-tiyo, amo yan in labi kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Atawa, sa pamahinang mo habit, lang mo, di ako matuog, mangmisanda ko man hang karikap deng Quran sin Allah Ta'ala in soy ako makabas. Hinang mo habit mga panahon hakamis na di ako lang mo pinungon ko imata ko sindom matug ako. Bang ako di makaugab misanda ko man amok page sin Quran amun makabas sa ako. Bang mo yan hinang launta constant mo hinang regular mo amo yan in labi kabayan sin Allah Ta'ala. Wa in kan lang minsan patiyo-tiyo kaunan mo yan. Na pagka nagpataod na ka sa di mo isang regular mahinang maka minsan nang kataon mahinang mo na wala nagkasunod pa pagtaon na habula mali Allah katuan na so amo yan itong mga palawan na kama Islam in mawaya na mo lang tabi mga ipatulong katon yung kataan muna yung ipatulong in lang tabi lang siya nga namugin hawaran na mo nalapay na yung kita yung kataan mga palawan na kama Islam sama-sama kita yung magtaat pa Allah Ta'ala magpaamo sing kakahinang na to in pagyanong pagpaamo amo na magpa-ikhlas pa Allah Ta'ala sing kakahinang sarta laung ta makada aturan sinsun na si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya tumadawhat in kawayaan sin Allah Ta'ala lilingon kato amon pagtagon ahsanu amala sarayaw-rayaw ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala naus na mo na laung ta diagayray unin pagtagon ahsanu amala halilayan si mga sila labi maingat din kamo in kami lang tabi mga biasa na muhadin baita nila sarta amoy din labi na kaamo din hamalilayan insyaallah subhanahu wa ta'ala mamaid na kami lapar kali silasa. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala.